Companhia Ocean Line Unipessoal LDA, no dar distribuidor ba agência Misedap, faz prêmio bo consumidor Sira, nebe durante ne, consumo produto Misedap, hafoing lihusi da rifa. Cerimônia ne realiza é sábado lorn Ronolo Fulan Julho tinanriun rua Ronolo Racing Hat, Companhia Ocean Line Unipessoal LDA, halau atividade naik market e Timor Plaza Dili. Diretora Companhia Ocean Line LDA, Claricia Lai Hateteng, cada tinang sira fo prêmio bo consumidor Sira, nebe ma consumo Misedap. O prêmio ne vai ter mal nebe ma consumidor especial ba Misedap. Jadi estamos tina ida ya halo parte balu, ya halo sai, masih agora halo ya Dili, Almera, Dogleno, ne ma koi ida ne estamos seti dalam tulu oleh apa telemóvel dalam itu televisão mesitu motor mesitu foto hetang o ema nebela hanesa o município nebela hanesa ni afeto yang mana itu dan ini sorti jadi ema futi hodinya hatama hoser dia consciência nós iremos mais tuir mais contente ak solo nós iremos hetan duni seda maksira. Claricia Hatutang, Misedap hanesan produto nebe iha qualidade diak, compara o produto sira seluk nebe iha, tambah Misedap produz ho teknologi as. Sang ba consumidor ne ba tabe diak. Misedap la osa se ema diak kata iha ne mas Misedap nebe qualidade diak, produção higienis, nomos ninia molho ser nebe mostra halo teknologi as tamane fomos baita saudi nebe dia kata kita hami sedap kita lahaus hang kulit mas kulit hetam premium jadi hami sedap ne anesa ita dia Ia mos prêmio hirak nebe faheba manang nain sira hamotuk ema nain Ronolo Racing idane makanesang televisão ia unidade hitu telefone vivo hitu inclui motor mio hamotuk hitu menang nain sirane mai husi município tolu hanesang município Dili likisa no município Ermera. Reportagem Marquita da Silva, televisão Timor Post.